Asha for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV eso enenso eye da fufu atwede amponyankopon e de acheyen na ene story ebusiafo me nsaka e wo fidie mu hase ye kwa be funtintan fidie no so a ye hu ne se mami bia sabi wabodam awabofra ama mami bi akwakofa abofra na sisia no o hwa abofra no ukọ nsem CCTV so a ubehu sa videos no ewo so na ene maame no abepie mu ewo fidie mu hase nkofo beben ebisa se eba ne sen ena bodam ni one nipa no ene ne da ye fa ye fu na the most important ne se eba ne sen ena lady no ehu no na abofa no so ne hwemu nso no the way sifaye de ekọ no eni ntene wabepie mu ewo fidie mu hase ya all can how e di akyereye ntebusiafo ye nsem nenko tie mu nsem emana so se ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no ka me ho nenko hwe video ebusiafo na ma etesey acho nyame adome ho ye yo me se na nsen ne na mo ane na me wo fia me ne na mo ntenta so na me hu vi na mse debi se ye nyina ide hu jim na ye hwe kwan ya be fa so Pauline Pato video na ready am fanto so my head. MCR from Pato video na ready IBJ. Mom fanto so my head. Usuan for em say ye video ye da so ya. Ye maame no a baby anakora ne da wo so no a wo fidi no no. Aha ne ye maame ya wo hoi. Me Pato mo fa video ni to so ye my. Wo hwe maame na wo te veranda no so no a em say oyobi a na dwene enye na ne ba ne abamu wa afefe ya oda yes sister you so wo fidi no bodani ya wo ne bani na say ye ya ne bani no ye nua bani ne be chiri mama ye oba pa ete say acho nyame adome ho ye yo ne fra wo say acho me de Philippa YouTube me pacho oba Philippa e die ne fi pacho ma ne so kakra mama January 3 January enyumrebe Saturday enyumrebe 5 to 6 na me kwa akojare nti me wona me ba be ma ba ho be frem say bodem ni na wo ba ye hanem se no onyam afrem se bodem ni na wo nti ama ni pegu honom me mesene nkonkɔhye na am say wa wo sese the time nso no nti me pie me hye wo ma bi na me say wa wo so ampo wa wo ni pegu ho na me tso amerikam fa atare hye na che so ye bodem ni wa betena mu area obi ani ba bi ofri okay nti amerika me call we say ben we adoma we ade fam any say be ya man for beti o ka se me nu ba bia wo de kenkran no any say be ya man for adweme ba so yi pa adawroma oba pa kasa nti me so amerika ma me kodu ho no na ni pegu ho no mama mfo twa pictures bi ye videos na me ko gina nti me du ho na me say ade nti me kodu na wo de akra na fe ko wo njambuo bi wo ye mfa say ba bia wo ye njambuo ho no ko wo ye no fa akola no ono afa ne ba no na chade ne sanso no de ne ene sense ho sa ne ba no kra no waso akra ne serese na akra ne tisi afo sen no de ne ba so ne ba ne beto na my boy bi so nso abodam kakra no ne de ne ti se wi no ko fa ntomago bi de ba hyehyɛ akra no da balanda bi so a asa won hyehyɛ na ntomago ne nko ane ade ekata no timi ye na me du ho na me se timi koto me ruwa de pe na me koto mbusa wo ma bi so pama de stay ko pama de wo ho no na mbusa na akra fa me na bre me adam ma de bre boko atu na kwa mi kono abe nwa aba grandma hello ebe kasa Philippa enti me ko sister ku na kula mbusa na kula so wo mo ahoma na mi sister ba ko de me count ko to bread na me so be twafunu ma no ba try na me gia ahoma na me chechire ti me chechire na me fiji bread na me try afunu ma na ye de ehunu twa hey tete midwife timi try na ye ho abusa panyine ahimfie abusa panyine so say nto be abusa panyine fa boy na okoto ntemato wo se bia se de bu odu na sa awode na wo so du na sa de ra oh nyame nhira no to ntoma ntimi me ye ya me fa na wo se me meje ntoma no e na wo yi ntoma na ma me na me yi ba akoma ma me no e na me se me fa me na me de bi chire no na me de me kana me de ne call hospital ti do nurse for no je mo hwehwe no no pipa no no me so hwini no
memfa no na saa tam bodani no na kira de na pie patro no nyina pie aba patro bibi anye no patro da bi nyame ho ye nwanwa maledi na chese wonu na wo ma wo so aduane a ni wemfi aboantete enu kreturu wa hye na bosome nkono ama na wo wa anu aduro da wa continental da hwegudi eteme so my goodness oba pakase nti me fa na me de ko hospital na me ba ntanyume na yekobo e wa samre man amane e na committee for so koka che o mo sese ni se na no mo si o mate nti me ba de face atam no de ni ana wa na wo hwe no ahwe na bepem samre saa sei so ni na hwa odi nyinsa ni free baabi na odi ba amkromo eno na ye ntimi hu no se odi free baabi ana ase krom na obefa no na wo fa aba no so wo ma ho me ka se bi obe wo megire ho me ye hwe ono baabi oba obetena ye no watena ho saa nyem ye nyina ho ana ote a onso bi ana komode na obi na beche ni sika obesori bodani muni din da bi enim ni din eti dia me se dia me dwene ho ne se on se brofo kasem ye frɛ kasa bi se stigmatization sakora ni benyini mantem ho a Ghana enipa ebe ka kire no se eti ade na baabi a wotene wa ofie a kire me rent na ade na wontu area ho ye nyina ebe boa na nka watu area wodi akora na tu area ho makotena baabi because ye be ka makoda yi ebe hanno enti atiefo ne ahefo Ghana nyina wi afe akora ni o agudie ni ye frɛ na Kwame miracle wonderful ye pe atetena ma ye nanen baabi a sister di ni betu akotena na wahwe na ma yen no ye wa be ye panipa na Kwame ejese una uma wa anu no fo bacho me ma na 1 month bi na me ma no fo na won pese obedidi na ma me jaye ene watwa no na mo yeda na mutumi efidi no ne ade aduane sem no ye start ye no me ye hofo boaboae na me shira wati donation so me santa kakra ba say no lie ye ho hene na je twum so eboa kakra no odi ha no me say ntina say ade ehia ne say ese o free area ho eno die ese o free area ho na if focus on baba gina no be mom social welfare better than simple baby as atwena fa kuntuna kodane kwa denchi rade na Kwame it is Philippa me ma wakwanya me pese wo plead wo kasa kire Ghana for se we wa be nyina o man ye nyina japati ti mo ma ye nyina ye moa me mpa setena papa ma ye nanen ti sei no wo pe ye pese wo tu free baabi a wo no ko exene se next time kra se be ya da cha kra ibenyi mantem wa ye mfa me ha ne se ne maame no abodam e no be wo ne to twene mantem a ba ko fan sem bebre nso na se da chi ga ne microphone so bay bodani ni microphone bay eno so adwene me ma dwene ho na papa no ohene no ntwen so no openti na be se ka ho no mtine ma ene se ka se to a ohene on nde on ha adwene nde on ha adwene nde on ha sentine basta one man ko alpha what the miracle day mpacho duku miracle duku what ne to man mpacho man bu e ho no de na to na eje duku kwa duku saro no so de oye memenda mpacho obiampa prophetess kwa me ni ama na wani aka una na animu kwa me au radia kwan do so abra pa bo to sansan ye fa fredo kwasem papa onso kabie ona me frɛ wo no kabina ye nyina ye hwɛ moa de beboa ye be okay mpacho meda in same cc followers ase na the thing is say ye frɛ ye in same cc dwumadi a ye di no ye social media ye TikTok Facebook Instagram social media platform no ye wo ho na enam dwuma ye na ye nya akọ se asem bi ese for wa mahini so na ye nso ye mra na ye mehwe na ekwan ye nso bitimi afa so aboa no ye nso ye mre no na ema ye ba mu ma se de mu hu e wo media ne so no sa pepepe Kwame jai wai
twetwe na netini minsa enti Philippa mitie o fregana foni wiase nyina na yemwai nani na fi memadi formula na yemfre ntum na obi a wo mo apeso de boy say ye hia diapers ye hia nkwaduane bibi abade ye hia sika ye de mema Philippa etu ye de ani bedi akire ahu se watu afiri entamo ho na Philippa wa wo man so omo me ha kole ya dwen mo me benyi na fe omo so abe ha ne se okura ye ma amenye ne ba ne wo eno so adwene ho omo de se omo simi pe na ase wono omo de omo fa ni ni agro fe Philippa cafe aso ntumi cafe me pacho yana for medam we are singing na me do bibia ase me pacho me wo ahimfie TV Malady ma pacho lady obapa pacho me wo TV station Mr. Ghana for abuchefo bi obia Mr. Hiamoa e de hwe melaka oduku Mr. mo me yaso bebe a mo pese mi tu o me hin so pese mi tu e de tu Mr. de mo ame na me mfi ho na ko be foforo se de be a betimi ahwe ora me pese ora be free me nsa ora ka me wona ho no ta de bi o me nchen ti Mr. mo ame se de be a betimi afri ho no be je no koma Philippa kwame e pacho odifo Malady Malady ne kwasem ni Nyankopon hira wo se wo abadaye na eniema sei na sesei timi bem mo because on money property na nkasa eni Malady adia Onyankopon aye no me ho adwiri me se sabe se obi friti bia bi enipam tibia ekotibia fofra on to aduane onum supa wona baby papa enso na ho odine different hwenyi se ya wonya kukudu agya bofra to ne yam almost 9 good months Nyankopon ya dom mabodeni yenua be yetimi akora abofra no kakra saa na de enwon se Malady wa hospital nanso wo ye no bibie time piaba na ko so abofra nim skula ne tihwe fom no akakora ko betime fam adai ewu nanka wonyamia kwanye obi ntimi nwiro ntimi kan watemi penny bi so timantem ono na aye sabe pepe why ko sare so yenua ba hwene ye nyengongodu ba bia meka se ne ba no atefo ene kanie ka bepe ka bidwa na Malady we ye tu yensa free wiase gina se minister bi tie me president bi tie me wo hini bi tie me a sani yema woni wo se de hujim honorable Kingsley Ajimai na dawroma chebi MP come on ne bia anso wo ye ai videos ni aye bi da anso wo ye I be just saw the send me ani ama hine no mu tie sisi ye wura te pamina no pe no so chapa na ne ko so di wachi yesremu modawroma eniema wo ya nipa we no se yetwe no na daachi wonya konta papa bi abu achi wura se wo hu ajanka ba no ana hu odie no woni bie no wo hu mobro wa ba no wo sutu tubotom ya doye yesre yetiefo abrochirefo yesre Central Market for, yes, Dubai for, yes, Masafo for, yes, baby across all the world. Yes, Ramo. Me ko. Malady me and the Babri and the Babri. Sabawa cry. Ako fasa mabre. We said the Malady the Kwasimuni, we can anybody with ya. I'm a Froyaso. The Kwasimuni, the Wankasa, picture no. Over camera top of Franco. Malady and another Papa. And the Kwasimuni. Ye kakutu una na wegi eti Malady wa dawroma de ka chatie for no ye setiefo ye tsahwefo abrochefo Ghana-fo enyansafo na brempon animdiefo ye nyina mabua kodai mumyen ye nu ye ho na mu de otun supa egu fom no edua niema wasasase na pie ewo nipa ni so manipa nyina enya kwai kotibidi ye nua na ye ntwa na so baba mfa so be dachi matwede mponyankopon akase ye yenti no wode mfonso nyina che Malady yesetie ni ahwefo nyina omaboaye Malady nyame hira opa no nya okese se uhuna de we afidie so na wamfa ni agro Malady we mu se bi na ye hia moade ma wo mu no correct Malady ye betu nkrofo bifo e wo sa ankwase ade du ba bi o mo ye
o ma hunu say ewura na bodam eye nipa pa nipa na adwene mu dawo na di san kwase asem we nya ware no beto akofo so ne na da wanyema wo se akre ya hwe ne papa ye hunu ba bia ya o mo so abodam fo ana eme wan say eye den no bi bo mo no ma beden de o mu ye din ne ene o mo da malady ano den odwene wa chese bu nyina mo to malady o mo ti feelings ya dwe mo no mo mo feelings o mo so wo papa o mo so wo feelings papa ya wo mo mfa ni agro eti malady ye betu o mo fo san kwase kan scammers no omo niema basa no mo ye na ya kire ne se ko ne bodamfo na benya sika na ono so ampa na ne jimi na wate asi abonti ba bia bodamfo bia na omu da omo so na omo no omu na malady akoda yi sede ne ho efe na no hu sitwa no ye besre atiefo ne ahwefo malady ye tie se ye hia se ma no ye hia nkola duane nkola ntare diaspora fo e mo ma me ebia ba bedu ye hia nkola ntare odan na akwa wo agudi entisa enya sam keto malady ye de na bra me no ye pem wa ma no eti ye besre ye tiefo ne yahwefo nyina se ye sere mu momra meboaye ebise ba bia aduro ma me ono nko antime nye osompo ne bia befa nso oye na ni o pagya no ebe ya asem foforo na malady kura ma me free so baaye no ye beda krumo mpanifo ase ohene ne assembly man krum ma no obi a wayi bi di aboa akola bia ne nyame nhira no malady nya ba bia na abenya ne se yo obi be ka che se ye wo no akwaje wa de enti wa ye so a wo niema nanso kro ni nyina anna wo machi amfa mama mi ye di nhira na be mu na malady krom ha sei sebi ye wonsem bi se ya wo se nkampanifo bi etena situ ho anamon na boa ye eso sane ma we se na malady ukoka sesi a ba bi wo ho emra se wo se won ye deko nanso ekwa nsem wo papa ye bi be kwa akosi nti maami nyame nhira no be onyame ya na kwa do so atimi ama bodamfo ba enyin se abosome nkron obi a wan continent nanso wasoya na sumdwem se de maami narrative story se bodani ko wo akoda no wo edwabuom eso akola apeche yi na de ni tirisin se fom oba tan ode na ade eba ene yakoje no na yene ye ni da ho mienu ye na urade won kaya na obekai enti sabre kakra bi obi abenya mo amunim me number mo send mre ye pedipes ye penkraduane yisika na posompa ye ni onyame nkwa apam se so onyame e ubodam ni mobo a ohunu so mobo na onyame obehu mobo amen no ahume so me mobo amen enti yesra mo nkeka mo ho emra ye tie fidie isu diaspora for etie fidie isu mo nkeka mo ho wo yiska bompaye so onyame e ubodam ni mobo a oso ohunu mobo na onyame me say odebeye bribi obefa kola iso mo brofo iso na wahu ye nyina ye mo eti me number no a woman of faith for mo pesa mo ya kra adoye me number no a eso wo betimi asende omo wa ha ye to de hiane say ye pese ye tu baby a etie maame ne ye de ni tu free area ho yes akora nyini kakra bi abronsanfo a wa mantam ye beka o fefiri okono ha enye wo a filipa na amo aye nipa kwase bi be kwa kono ma petesi akeka kwase asem enti yesre mo medron ye enti wo betimi me pacho anfie momo number na mo fa nto so ma ye ne nhwade anfie momo number na IBJ wey famre na abrampa na wawie anu guso monchoro mame malady de make biom ne se abrochire fomra meboaye sabre wo muguso mo hwe akola sese wabe nyina ejapade obe o man ejapade malady bire bi bedu bi kra na akra na be mampani e wo man yi mu tie be sra abrochire fo mu tie ye ba bia wo bia se wo send this can ba yensa be kan ye de amakola yi ene ne maami no makwa akohwe no ye be srem pacho momo number no ye 0249 156 059 ahimfie ensem na me pacho ayabrampa mumusa nkrofoma say osof bra no sika no assistant na this week em friend no meje de na ire ekwowo akowu ye no moma ye hunu me pacho miracle na akwa me koda ketwa yi ye 0249 156 059 0249 156 059 ahimfie nsem media me pacho ene wo so
won so a woni me personal number send it my na ye nanan ye hu ni mobo emwa no pamuchewo a sedemu arampa kasa malady ti said the na no da asem so abrochirefo da bia moye bi de boaye ye besre mu a we de ke be sori kra na bia ye ready na ezamami anko wasere e say ahokire wo mu no enye easy na malady de wo kan ye ne mu daw se obetena kuro no ye Ghana fo ye before ye wa adwiri bi wo ye tirim se o maami adidem pokure de ne serew anka na nte se o maami abodam akra yi benyina be ye nipa kese afani de kaka nanum enti malady decision wa take se o se wo free ba bia wote no se de be ya kromofo no emfa nkosere ne daache no ye nya ne sante o so otu free ho ti abrochirefo ye seremo ensa dansa ye seremo ada momoa ye na maami onya bi mfanhwa akolai se de be ya akra be ba benyini aba be ye panimpa na sebi wa mama ye sereserefo amene nam abonti favor me pa cho ye ti afidie so to obi a opese wo ye bi no we de ya anye nto ho enye by force nye wo hye kakra bi obi a benya ne ye serem se mo mebo akora yi ma yen malady ye da sipi nyame hira papa na akoma pa wo de mani pa nyina na ya activate lines nso na obi nso obi bia wo malady ti to aso ho no na eti ye akoya homa ne so stereo lines Pacho, Yankoso 0557 101231 0557 101232 Helena Ansano nyina monkeka mo na onyame be hira mo papa wonso de yanko ahwefo mi do bibia so jibe my kohwe video no eba ye issue we ebe ya we hosem denti ana meme ka ne se ebe ya we hosem ne se so bitimi hwanya me anim enyu sebi obi a owa adwumu haw eba no ho 30-60 degrees ebo ne su hu nsawem ewie ema no fire fun ewo ba a ene nipa no yehu ne papa yehu ne papa one no fire fun no na ene maame fufuro ena afa abofra na ene ohwa abofra no eja se wentimi ehu wakono de no ehemfa na ehye udie no ehye bodamni ayase apart from bodamni ayase ne de ehye ba bia ma hu benya na aba ama wentimi nyi obi ase bodamni ena one ne daaye enti se ne oti asem we ya we okay wa dwemu emufo se wanya ade nti yesre mema no yesre mo imani bebre na wo ho ade ye yakora ne se wo be ya ade we wie na nipa na fa yefu no na adwen na sheda nklikisa enne na wenya we bi papa ama mi hwe no na nkonko okonya baby boni a nkakwa no sebi obeto nananum e wonsie do nti yesre mema no bodem ni nso de yesi ebinum hu ye omo de yehu bi sometimes ko ne nyanko bodem ni na omo ye nyama bi wo street so nti yesre mema no muhu ne se mana ye ne nam ho no ubetua nti we de untua de nya ne se we no nya pe baby a ope bibia di ni we na ewura na o kọ ne nchen nti enua bayi wa ya de papa se wa fa abofa na oba behwe no nti ye hie ska ne die ye hie bia no na ye maami ohini ni kan na abofa ne die ese ye dini fi baby o de o won because society ye kasa ye criticizing so entini sa abofa no konyi wo that society na obenyindu baby e beka se o maami e bodam ni o maami ese o mo de be frɛ no enti ye asema ye maami ohini ni kan ne de eno ano no nti eso o mo ma abofa ne ye de efi honom so mo kwakwahyem for some time and also for some years na abofa ni nyidu baby a
so na adwin so betimi aba back na wa back but onye na adwin so be back do betimi atena ho because yen no Ghana for de ye be ya adwin say na yen criticize no one or two people be kan nsem bi a abofra na be chega no wa ba ba bisa maame no e na yesi maame yesi e na yesi maame yesi sometimes yaudie nso etimi hete mofra no nti ye mua sika de ehu hia kitu bi ensu ebusuafo kakra bi obenye bia no obetimi de aboa ye da college fo no nso ase omo frɛ no se lady no nkran no ye da mase nyame hyira mo a mo sene no nso nyame hyira mo support ye nua ba no ntimi ye de enhwe abofra no enim se mo die yete mo so ana ya sole mo betimi aje ama na abro so nti mo nye emfa emma yebusiafo ha na medi mo ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no e wo comment section no catch mami esi Anderson ani me din yebesa so edi nhimo e wa ha bio ebusiafo.